Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achiar tu silin sang puya India chon COVID-19 vaccine dose viable chaza apetling thal to a vaccine chakta ko pe kani theina na thok tu doctor nurse le midang te All India Radio chon san chi baya buk chewa heti rwal hian ngai thatu te shrileng ala re lo wangin film khursun som jel turin kan ngen chewa vaccine lakim lo te po lakim ngei turin kan ngen chewa midang po la ve tura som turin kan ngen chewani sako hun poilo thleng tura mai tom na wa midang nailo kudle mai ti faite longai poimo zelang cheu COVID-19 kai hnuai hria du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te bek po theireng ani tuna chuan chanchin thalung athak chun zomang u tukena COVID-19 din hun hria tharbera ami zasari somli pakhatin an kai ti mu chu ani mizoram chunga COVID-19 hrilhuar lo na hmuna zirna in za somni pani point paruk hon ani to Uttarakhand ro sunasa wanga china thlenga thi chumi somnga pani antling to nimena Jammu Kashmir mun nia in kana thlenga sipaiten firfek pali an ka phlum tukina COVID-19 tin hun hria tharbera mi zasari somli pakhatin an kai ti mu chu ani a sample test zong zat sangre zani samruk pali zinga za pariat point pakwa pasari an positive ani shikai to zong zat hi noi khat sing khat sanga zani pasari ani a noi khat sangli zanga somli paret enkol damani to a enkol lai mek sing khat zani samruk pathum omin mi zathum samkwa parukinan thi pui to ani nimin khan ZMC RT-PCR laboratory sample test zinga za somni panga an positive a TrueNet laboratory sample test zinga somli pathum an positive a rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua zanga somnga pariat an oma FIA sample test zinga som panga an positive bokani mishing sang khat zela positive mu chu to zathi zale panga ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to zathi somthum paruk anga chhut ani ZMC COVID task force ho tu te ZMC WN call to te chuan hripuya wanga nuna chan an tam zel unan in ring hel tele nanna lang chuak te chuan arang the ang bera sample an test watwat apoimo anti COVID task force nodal officer Dr PC Laram enga chuan ZMC ICO damlo an call te din mun anzir chian na sample test ma a shikaiti in riat chu wat ein enkol ngal apoimo hle ti soim nunna chan chu an tumbera ni ti a in ding hele symptom ne te chu re lova an mani khuwa task force te emo medical mi nai vai te hriat tira sample test na nai ber pan wat turina cha ani anesthesiology and ICU in charge Dr. Moi Sailo chuan ZMC ICU damlo serious tak admit te zinga hritlang satlia mai tia palzamtum an tam ti soin atira enga vak an ngai lo wangne damle mai tur an ngai wangin an ngai tha a alo reidewa a serious tak nuwa sample an hante sa an positive ti an hriat me chuan ICU lu ngai khopin alo tlai man to thin ani atia COVID-19 shikai te chu hri an kai tir atanga serious taka om ngal an ngai lova thalai hrisel tele michak wakte chuan hritlang pa ngai angin nawak lovin an tampui ani theya an kai chon an chungte zinga nana ben von nei le tar chak lote hrisel na pan te ero chuan na takin an tur theya chu wangin mani chen pui te lebul hnai omte ngai poimo film khura tulani ati mani inding helte chu test nuwa negative ma se symptom an nei chuan in test non photo ti soim red test negative RT-PCR apo negative tho symptom nei sia wanga in test non te zinga RT-PCR voi ni thum test no positive ti hriat chuate anom thina RT-PCR voi li in test na positive te po anom ti asoi bok ani Dr. Lalun Moi Sailo chuan COVID-19 laka inveng turle anat na dawle turin vaccine lak poimo zia soim ZMC COVID-19 awanga nuna chan zinga za som puruk chu vaccine full dose la ani a za som ni pali chu vaccine first dose la man ni in abak zong za som ruk chu vaccine la lawan ni ati vaccine la to zinga nuna chan te chu nana khir tak chi ni chi thum nei tele kum samre chunglamte anni thu asoi boka ZMC COVID-19 positive an call sa ICU and admit ain pon nama tanga refer ICU dalu ngai khopa serious an tamti soin refer male tlai hian thui takin omzia neya chumi tur chon in test wata shika in hriat vele in en kol chon na satakin aveng donani ati ZMC medical superintendent Dr. HCL din chuan mai tomna mas mandana film khurangai ti asoya mania oma mas vo tha chiente komle mi zinga oma mas lak thak le thin chu apoi hle ani atia ti na le tong reng rengin
muile nar khu in mas wo nge tulani atia ZMC anton sheda changin shikai ompuite zinga thataka en nglai po mas wo mutna te po wo thinan oma heng zinga hian shikai soitur anom lowani ati Mizoram chunga COVID-19 rihlo na hmuna te zirna in sang honani to tundin hmuna zirna in za somni pani point paruk hon ani to School Education Department Director Pujem Slarin Chana Soidanin Mizoram chunga khothen khachi puilengin ati boy velo na te zirna in honani School hon tur te chu district sang de puiri commissioner ten ahim nge ni ti an fin fi nuwa chau an hong ti soin hria wanga boina an neipal ani point an khale mai thin ni na soi Pujem Slarin Chana chuan zirna in hon chungchang hi disaster management huani atia tundin huna zirna in tamjok hon theiri lo ma se theito pin zilai te maso nan online class kalpuyani ti asoya Pujem Slarin Chana chuan hripui len lai ni awangin online class chu zirlai te maso nana manro thaberani atia mobile ne lo te tan ne online zomvet hello te tan SCRT le MBSC 10 an zir turan siam sak atia online class chu an chortang kai ti soi zilai ten thiamna an hlona na salutuk tur ven na ni ati zilai te mai ni lo nu le pa le zirti tu te tanrol na apen ti asoi bok Zoram Medical College Governing Council chu nimin khan ZMC in rel bolna chungchang ngai tu tur poimo te soi hovin chief minister Puzoram thanga hovin Chief Minister Conference Hall and Trukhom he meeting a hiam Medical Council of India tanga renewal permission mule tura post no kha ngai te chu chopchokin heng post rang vain somthum pani te no khaturin Governing Council chuan phalna pe heng baka hian post poimo tak ex post facto approval pek ngai te chu phalna pek ani bok meeting a hian Mizoram dam lo inen kulna tha nei tur chuan Dr. Thiamna thuk takle an mani puitur manro tha apoimo thule Hemia tan ZMC zina quality than nei apoimo thu soini sarkar lai puya po atu langa malak zui zel ni se anti khwal jinte hibna lama Mizoram in ma sona tur project development of eco adventure circuit aizol tumamit atan cheng noi sangni zakwa samnga pathum moni to heti lai hian robway le skywalk siamna hmun tur ti fel ala omlo Tourism Department soidanin sarkar lai puya Ministry of Tourism atangin kumsang ni som prok som pasari khan cheng noi sang khazago samret pakhat moni kumsang ni som pasari som preda cheng noi sang khazago samret pakhat le sang ni som pre som pakwa cheng noi zali samret pathum singko sangli vain cheng noi sangni zago samli pathum le sing khat hu to ani he project noi hen ro pui chip tuirel airfield khopop muifang berotang sakor mui toitang muthi durtang chaltang le aizol khopui te telani hena thoktur hian joint venture NEIP and Robways and Resort Private Limited Durka New Delhi le Lusha Engineers ramhun venglai aizol te thanani he project noi sakor mui toitang cheibolna tur chu tun thlengin za panga tho to ani skywalk meter somthuma thui siam tur ro manni in mulakna hi hrileng na ti khailakri mithiam bik ngai thilani awangin ta tho chun zom thei anri lowani department soidanin sakor mui toitang nelo hmun danga robway siam tur mulak mekani ahmun tur te enfela boypui mek ni in skywalk po khwazin te hipnan tourism department chon siamaril ruk meka ahmun tur ero ti fel ala nilo chanchin thar hi all india radio aizol tanga puanani uttarakhand ro asuna sa wanga chena thlenga thi chun mi somnga pani antling to nimin khan kumam divisiona ruang paruk mu bet ani kumam divisiona ringot hian mi somli pakwa an thi to ani he baka hian nainitala mi somni pariat an thi to state chung hun sang chan chuan le chomdol na ngor taka tho chun jomani NDRF te chuan mi sang kha zathum chong chena thlenna hmuna tang an chan chuak to chan chuan na thokhian team som pasari anom mekani chief minister Pushkar Singh Dhami chuan chena thlenna hmun te hi tlo in chan chuan na tho uluk takin avil reng ani nimina Jammu Kashmir hmun nein kan thlenga sipaiten firfiak palian kaplum thudon danin firfiak kalhum zinga hian laskari taiba LET district commander pakhat atela police te soidanin Shopian district dragata in kana masajok ke thlenga heta hian sipaiten firfiak pani an kapluma sipai pakhat amar tar bokani heminu hian Kulgam district sopat muna nimin tlai khan sipai te hian firfiak pani an kaplum le heta hian LET district commander po kalhum pani zinga hian atelve ani North Korea chuan tui hnuai longa tanga ka chho the nuclear ral thom en chin ti nimin khana puang nimin pe khan South Korea sipai te chuan Japan tui pui kama ral thuam en chin om thu hi an lo puang to North Korea sarkar and call Korean Central News Agency chuan nuclear ral thom en chin ni thui puang chiangin
tun an ral thuam hi kumsang ni som proka anu en china thoka an man thuan soya tun an ral thuam en chini ma ai chang kang jok an thuam thuan soi ani United Nations chuan North Korea hi ral thuam en chin lo tura a khokir lai mek ani a heti chung hian North Korea chuan tun hnaya US le South Korea sipai te tho hona adulo je en tir na le khovel ram dang ten an thin shik mek na awanga vonan heti ang hena che nia hriat ani chanchin thar ser ti top na na tlang pui tuk ina COVID-19 din mun hriat thar bera mi za seri somli pakhatin an kai ti mu chu ani Mizoram chunga COVID-19 hri hlualo na hmuna zirna in za somni panhi point poruk hon ani to Uttarakhand ro asuna sa wanga china thlenga thi chu mi somnga panhi an tling to Nimena Jammu and Kashmira mun nya in ka na thlenga si paiten firfiak pali an ka phlum chuti zong chu chanchin thar kan pon thai chu ani